labda hamkumbuki somo jinsi lilivyokuwa. Kumulemo wa mutibuka ingene chigwa cyakiriza. Naomba tuwe kimya tusikilize. Ndasavye rero kugira ngo ducereze twumvirize. Nisema kwamba funzo letu ni hili. Nukuvuga inyigisho zacu ni hili. Sema ni nini hitaji kuu la makanisa mengi ya leo duniani? Nibihe vyifuzo vy'amashengero menshi ku isi. Sasa kwamba ndicho kitu ambacho tutaongea. Nico tugomba kuvugana. Sasa kwamba alikokuwa bado naongoza mafundisho haya. Nukuvuga icyanditswe gikuru kirongoye izinyigisho. Sasa kwamba ni tunakuta ndani ya kitabu cha Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza. Nukuvuga ziri mu gitabo cha Yesaya igice cha 4 ku murongo wa mbere. Sasa kwamba Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza. Isaya igice cha 4 ku murongo wa mbere. Nasema hivi, na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Uwo munsi abakobwa ndwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati, tuzokwirira ivyo kurya vyacu, tuzokwiyambika impuzu zacu, kimwe gusa uduhe kukwitirirwa izina ryawe, nawe uduteture. Sababu ni unabii ambao umetolewa. Ni uvugishwa bwashitse. Isaya ametabiri. Yesaya yavugishije kwamba kutakuwa wakati mwingine kutakuwa sasa wanawake 7 ko hazoba igihe cy'abakobwa watamshika mume mmoja, bazofata umugabo umwe na kutaka aitwe au aitwe mume wao, kugira ngo yitwe umugabo wabo. Sasa kwamba na kumwaitia kwamba watakula chakula chao, kandi bakamusezeranira ko bazokwirira indya zabo, watavaa nguo zao, nukuvuga bazokwambara impuzu biguriye, ila kikuu ambacho wanachohitaji zaidi kwake, ariko ico bamugombako, wanataka waitwe kwa jina lake, bashaka kumwitirirwa, maana waitwe mume wa fulani, nukuvuga bitwe abagore banaka, ili awaondolee aibu yao, kugira ngo abateturume bakureko gutekereza. Kwa sababu kukaa kuna mume ni kama kwao wanaona kwamba ni aibu. Nukuvuga kubaho utagira umugabo babone yuko arakamara baza kuri bo. Sasa watu wanaposoma mistari kama huu, igihe rero abantu basoma umurongo huu, kwamba wanatarajia kwamba kuna siku wanawake watakuwa wengi mpaka wakose waume wa kuoa. Bacha bibaza yuko hari umunsi abagore bazoba benshi mushobora bazobura abagabo b'abahungu. Watu wanatazamia kwamba siku itatokea, abantu rero bategereye ko uwo munsi uzohagushika, na wanafikiri kwamba na jinsi wanavyoona wanaona kwamba wanawake watazaliwa wengi kuliko wanaume na wakose waume wa kuoa. Ivyo bibaza kandi nuko uko bariko barabona babona ko abagore bazovuka ari benshi kurusha abahungu. Sasa ndivyo watu wanafikiri, niko abantu biyumvira, lakini sivyo. Ariko si neno halikumaanisha hivyo. Ili jambo ligashaka kuvuga. Kwanza tujue kuwa hao wanawake ni wanani. Tumanza tumenye mbega mu bagore ni bande, na mume huo ni nani, mbega uwo mugabo ni inde ambaye watu watakuja watapenda waitwe kwa jina lake. Uwo mugabo ni inde abakobwa bazoshaka cyangwa abantu bazoshima kwitwa kumwitirirwa. Maana huu ni unabii, nukuvuga ubu n'uvugishwa, si kwamba yatatokea kama jinsi tunavyosoma moja kwa moja, si kuvuga ko bizoshika nk'uko tuko turabisoma. Basi hata tusome maandiko haya, reka dusome ivyanditswe ili tujue huyo mke ni nani au wake ni wanani, kugira ngo tumenye mbega uyu mugabo ninde n'aba bakobwa ni bande, au huyo mume ni nani na wanawake ni nani. Ndivyo tunataka tujue. Nukuvuga tugomba kumenya mbega uyu mugabo ninde n'aba bakobwa ni bande. Sasa hata tusome Yeremia sura yake 31. Reka rero dusome muri Yeremia igice cha 31 mstari wa 31 na 32. umurongo wa 31 na 32.
Yeremia 31 igitabo cyanditswe na Yeremia igice cya 31 mstari wa 31 hadi 32. Umurongo wa 31 gushika ku murongo wa 34. Bake tunataka tuone huyo mume ni nani? Tugonga turabe uyo mugabo ninde ambaye wanawake watakuja kung'ang'ania ili awe mume wao. Abakobwa bazoza kuniganira kugira ngo abe umugabo wao. Nasema hivi, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Umunsi uraje nije uhoraho mbivuze, aho nzosezerana isezerano risha n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda, bidahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza. Ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kandi iryo sezerano nyene baragishe, naho nari shebuja nije uhoraho mbivuze. Sababu haya maneno ambayo Mungu alisema, aya ni majambo yavuzwe n'Imana. Imana yavuze. Maana anaonyesha wazi kwamba sheria yake waliivunja, agano lake wale wa Israeli wameivunja kabisa. Alikwerekana yuko isezerano ryiwe Abisirayeli bagishe. Sio kwamba Mungu anaahidi kwamba ataleta agano lingine jipya tofauti na agano hilo ambalo walivunja wa Israeli. Asezeranye ko zana irindi sezerano risha ridahwanye n'ibyo yasezeranye na Abisirayeli. Basi tuseme kwamba akasema kwamba avuga ngo na ingawa nalikuwa mume kwao. Hano bavuga ngo naho nari shebuja wao. Sasa kwamba Kiswahili wanatumia neno mume. Mu Kiswahili bakoresheje jambo mugabo. Sasa kwamba wakitumia neno mume, na maana kwamba hao Waisraeli ndio walikuwa ni wake wa Bwana, na Bwana ni mume wao. Nukuvuga mu Kiswahili bakoresheje iri jambo umugabo, bisigura yuko Abisirayeli barabakobwa Imana nayo ya mugabo. Basi hata tusome tuweze kuelewa vizuri kitu hicho. Tusome tena waraka wa pili ambao Paulo aliandikia Wakorintho sura yake ya 11 mstari wa 2. Kugira ngo tutahure neza, reka rero dusome igice cya kabiri Paulo yandikiye Wakorintho igice c'11 ku murongo wa 2, ili tuelewe vizuri kitu hicho, mume ni nani, mke ni nani, kugira ngo dushobore gutahura neza ico kintu, mbega umugabo ninde, umwigeme ninde. Katika neno la kale tunaona kwamba mume alikuwa ni Mungu, mke alikuwa ni taifa la Israeli. Isezerano rya kera tubonye yuko umugabo yari Imana, abigeme bari Abisirayeli. Sasa tuangalie agano jipya napo. Turabe mu isezerano rishasha. Mume ni nani, mke ni nani? Turabe mbega umugabo ninde, umugore ninde. Waraka huo pili ambao Paulo aliandikia Wakorintho sura 11 mstari wa 2. Ico chete cha kabiri Paulo yandikia Wakorintho igice cha 11 ku murongo wa 2. Tunasoma hivi. Dusoma uko. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndabamushingiye mumeze nk'inkumi itunganye. Sio kwamba hapa kwa Kirundi na wenyewe wamesema kama jinsi kwa Kiswahili walisema. Aha rero mu Kirundi naho nyene bavuze nk'uko bari bavuze kandi mu Kiswahili. Sio kwamba Paulo anasema maana nawaonea wivu, kuko ndabagirira ifuhe, ndabafuhira ifuhe. Wivu wa Mungu, ifuhe y'ubw'Imana yo kubw'Imana. Yaani ni wivu kutoka kwa Mungu. Nukuvuga ni ifuhe iva ku Mana. Wivu mzuri, hapana wivu mbaya kumchukia mtu na kumtendea vibaya. Nukuvuga ifuhe nziza atari yo kwanga umuntu. Baki akasema
kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, kuko nabahaye umugabo umwe, ili nimletee Kristo bikira safi. niwe Kristo ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Sasa kwamba sisi wa Kristo ambao tumemwamini Yesu Kristo, twebwe abakristo twizeye Yesu Kristo, ni sisi ambayo Paulo alikuwa anaandaa ili tuwe mabikira safi wa Kristo. Rero twebwe ishengero ry'uno munsi ni twebwe Paulo yari karategura ngo tube inkumi zitunganye. Ila tukiwa bikira safi, basi mume ni nani? Ni Yesu Kristo. Rero tumaze kuba inkumi zitunganye, ni ukuvuga umugabo ni Yesu Kristo. Ili tuendelee kufahamu kitu hicho, kugira ngo tubandanye gutaha ico kintu, basi tutasoma tena Ufunuo sura ya 21. turasoma kandi igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 mstari wa 9. umurongo w'9. Ufunuo 21. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 21 mstari wa 9. umurongo w'9 nasema hivi, havuga ngo akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. hazumwe wo muri baba malaika ndwi bari bafise za nzavya ndwi zuzuye ibyago ndwi by'iherezo, avugana nanje arambwira ati, ngwino nkwereke umugeni, umugore wa wa mwana. Okay, sio kwamba bibi harusi mke wa mwana kondoo, ina maana kwamba bibi harusi huyo ni kanisa. Nukuvuga umugeni ni shengero, basi mume ni huyo mwana kondoo, naye ni Yesu Kristo. umukwe ni umwagazi w'intama, ni Yesu Kristo. Hivyo maandiko hayo ni moja kwa moja yanafunua mke ni kanisa. Nukuvuga aho nyene ibi vyanditswe bica bihishura bikerekana ko umugeni ari shengero na mume ni Kristo, kandi ko umukwe ari Yesu Kristo. hili kanisa linafananishwa na mwanamke ambaye amebeba ufunuo wa kanisa katika Biblia. Nukuvuga ishengero ryerekana ko ari umugeni, rihishura ijambo umugeni ryanditswe hano mu bitabo. Ndivyo mambo yalivyo. Uko niko bimeze. Na namba 7 ni namba kamili katika Biblia. Nukuvuga ibitigiri indwi ni ibitigiri bishitse muri Biblia. Wanawake wanaoongelewa hapa, abagore bavugwa hano ni makanisa, na mume anayeganganiwa ni Yesu Kristo. N'amashengero kandi n'umugabo aniganirwa ni Yesu Kristo. Maana ndivyo tafsiri ya mambo hayo yalivyo. Uko ni kisobanuro y'ibi kumeze. Si vile jinsi watu wanavyofikiri kwamba itafika wakati mwanaume mmoja ataoa wanawake wengi 7, kila mwanaume wana wanawake sawa. Suko abantu biyumvira ngo umugabo umwe ngo azofatwa n'abagore 7 kugira ngo umugabo umwe ngo azohatwara abagore 7. Suko biri. Unajua kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3, murazi yuko mu bitabo cy'ibyahishuriwe igice cya 2 n'icya 3 kuna ujumbe ambao Yesu alituma katika makanisa 7. murazi yuko hariho ubutumwa Yesu yatumye ku mashengero 7. Sio kwamba kila kanisa lilikuwa na tabia yake. Nukuvuga buri shengero ryari rifise ingeso zabo. Kila tabia ilikuwa na matatizo yake. Nukuvuga buri shengero ryari rifise ingorane yabo. Kila kanisa lilikuwa na uzuri wake na ubaya wake. Buri shengero ryari rifise ubwiza bwaryo n'ububi bwaryo. Na kila kanisa lilionywa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kandi buri shengero ryarahanuwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Makanisa hayo yalionyesha hali ya makanisa ambayo yatakayokuwa katika dunia hii hadi Yesu atakaporudi. Nukuvuga ayo mashengero yarerekanye ingene yandi mashengero azoba ariho muri iki gihe gushika Yesu agarutse. Tunasema kwamba unajua kuna makanisa mengi sana duniani. Murazi yuko hari amashengero
amashengero menshi cyane mu isi. Maana na yote yanadai kwamba yanadai kwamba hayo makanisa ni bibi harusi au mke wa Bwana Yesu. Kandi ayo mashengero yose avuga yerekana yuko ari umugeni wa Yesu Kristo. Sasa katika makanisa mengi ambayo yapo katika dunia hii, muri ayo mashengero menshi ari muri iyi si, leo watu hawathamini kabisa wokovu kwa kuishi maisha yale waliotiwa kuyaishi ndani ya Yesu Kristo. Nukuvuga abantu uyu munsi ntibitwarika kubaho ubuzima bategetswe kubaho muri Yesu Kristo nk'uko bisaba uno munsi, bali watu wanachohitaji leo, ariko abantu icyo bagomba uno munsi ni ile heshima ya utambulisho wa Kristo tu, ni kile cyubahiro cyo kumenyekanisha umuntu ko ari Kristo gusa. Hawathamini kabisa wokovu na kuishi maisha kama jinsi Mkristo anastahili kuishi leo. Nukuvuga nibita agakiza no kubaho nk'uko Mkristo akwiye kubaho uno munsi. Hapana. Oya. Kitu ambacho wanagangania sana, icyo bariko baniganira cyane, kile ambacho wanachohitaji leo, nico bagomba uno munsi, wanataka ni ile heshima ya kitambulisho kwamba wao waitwe wa Kristo tu. Nukuvuga bagomba icyubahiro cyo kubamenyekanisha ko bo bitwa ba Kristo gusa. Hicho ndicho wengi ndani ya makanisa wanatafuta. Icyo nico benshi mu mashengero barondera. Maana hicho ndio ambacho wanaona kwamba kitakachoondoa aibu yao. Nukuvuga icyo nico babona kizobatetura. Sasa kwamba wanataka tu waitwe wa Kristo, watu wa Kristo, yani mume wao awe Kristo ili aibu yao isionekane. Nukuvuga bagomba ko bitwa aba Kristo, umugabo wao yitwe Yesu Kristo, kugira ngo ukumaramara kwabo ntikugaragare. Vinginevyo watajijua wenyewe. Ibindi vyose batokimanya imenya wenyewe. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Uko niko bimeze. Ili asionekane mpagani, kugira ngo ntihabone ku munyabyaha. Ni mpagani ila anataka asionekane, asiwaziwe kuwa ni mpagani. Ni umunyabyaha ariko ntagomba kuba mwiyumvira nk'umunyabyaha. Baki anataka wamfikiri kama Mkristo na japo yeye ni mpagani. Agomba kuba mwiyumvira kwa Mkristo ariko ari umunyabyaha. Ila kuvaa hicho cheo cha Ukristo, wanaona kwamba hiyo kitasitiri na kitasitiri na ni aibu yake, ili watu wafikiri kama ni Mkristo na si Mkristo. Ariko uko kwambara ubukristo, uko kwambara icyo cyubahiro cy'ubukristo, agomba ko bimufuka bikamutwikira kugira ngo agume yitwa Umukristo kandi atariwe. Na hiki ndicho ambacho wanachotaka. Nicyo bagomba. Wanachotaka tu ni ili wakifa wazikwe na kanisa kwa heshima kama Mkristo. Nukuvuga icyo bifuza, bagomba gusa ko hamwe baramutse bapfuye bahabwa n'ishengero mu cyubahiro cy'Umukristo. Wake wamwimbie, wanakumsindikiza, wanakumwenda mzika, wamshuhudie na wahakikisha kwamba huyu anaenda mbinguni kusokutana naye siku hiyo. Nukuvuga bamuririmbire, bamuherekeze, bashitsaho bamuhamba, bamushingire naye bavuga ko uyo yari Mukristo mwiza. Na wengine ambao wanahitaji wafungiwe ndoa madhabahuni. Abandi bagomba ko igihe bariko baragira ubukwe bogira ubukwe imbere y'ishengero. Bakisema kwamba ni mpagani, ni wapagani, ila wanang'ang'ana tu kutafuta wafungiwe ndoa kanisani, waite kwamba ni Wakristo, ambayo heshima ya kuwa Kristo tu. N'abanyabyaha karifiye mugabo icyo bagomba yuko bahezagirirwa ubugeni bwabo imbere y'ishengero hano kuri altare, kugira ngo abantu babone yuko bambaye ubukizwa. Ile kitu ambacho kipo hivi sasa kinafanyika, icyo kintu kiriho kandi kuna watu ambao ni wapagani kabisa. Hari abantu y'abanyabyaha by'ukuri, bake kwa sababu ya pesa zao anaenda kwenye kanisa moja anatoa pesa, ariko kubera amahera yabo akagenda ku ishengero kanaka agacatanga amafaranga, bake anapatia mchungaji pesa,
amahera. Maana anatoa pesa ili waweze wafundishwe ndoa kama Wakristo wa kweli. Nukuvuga batanze ayo mafaranga kugira ngo bahezagire mu bugeni nk'Abakristo. Sababu ili wafiche aibu yao. Kugira ngo banyegeze ukumaramara kwabo. Ndio mambo yalivyo hivyo sasa. Uko niko bimeze. Na wengine wako ndani ya makanisa wakiumwa au kupitia changamoto yoyote wapate huduma kanisani kama vile maombezi au ushauri au msaada wa kifedha au msaada wa chakula. Abandi nabo bari ngaho kugira ngo niba bagwaye cyangwa bashikiwe n'izindi ngorane ishengero ry'ico banyuri bakoreye ari kumufasha ari kumusengera ari kumufasha imfungurwa amahera cyangwa ibindi babifashwe nk'Abakristo Au msaada mwingine yote, lakini si kumsaidia Kristo matunda yoyote. Ari cyane ikiwi cyangwa yindi fashanyo ariyo yose ariko atari kuvyara ivyama Yesu Kristo. Yesu alisema, Yesu yavuze ndani ya Yohana 15:2 mu gitabo cha Yohana 15:2 anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa, yavuze ati ishami ryose riri muri jewe ritama maana huliondoa ndalicha, na kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. kandi ishami ryose ryama ndalitutulia kugira ngo rishite. Sababu Mkristo yeyote wa kweli ni lazima azae. Umukristo wese ukuri ni tegeko aronke ivyama vyari, aishi kama jinsi Mkristo anastahili kuishi. abeho nk'uko umukristo ategetswe kubaho. Hao wengine sasa hawahitaji hilo. Abo bandi rero ntibipfuza ivyo, Wanataka waitwe Wakristo, bagomba ko bitwa Abakristo gusa ili wafiche aibu yao, kugira ngo banyegeze ukumaramara ili watu wasiwafikiri jinsi walivyo. kugira ngo abantu ntibiyumvire uko bari. Sasa kundi kubwa la Wakristo leo hawamfuati Yesu, Bwana Yesu Kristo tena. Leo umugwi munini w'Abakristo nukwirikira Yesu Kristo kama njia ya kuishi maisha matakatifu ya kuikataa dhambi. Hapana, ni inzira yo kubaho ubuzima bwo mu kugororoka suko. wake wanaingia kanisani, wanafanya kazi kanisani, ila hawataki kuishi maisha matakatifu ya kukataa kutenda dhambi. Nukuvuga bakora ibikorwa mu ishengero mugo ubuzima babayo ntibashobora kubaho ubuzima bwo kwanga icaha. Wake hawamwangalie huyo Yesu yeye aliyekuja duniani ili afanyike kielelezo kwao. Nukuvuga ntibaraba Yesu Kristo yaje ku isi kugira ngo ababere icyitegererezo. Hawamfuati ili wafuate nyayo zake, wawe kama jinsi alivyo. Ntibamukwirikira kugira ngo bakwirikirane uko yari ameze ngo bamere uko ameze. Wake hawataki jinsi gani tunaweza kuishi kwa kumpendeza Mungu. Hawawazi hicho. Nukuvuga ntibiyumvira ngo mbega twobaho gute duhimbara Imana. Wanataka tu waitwe Wakristo tu, bagomba gusako bitwa Abakristo gusa ili wafiche aibu yao, kugira ngo banyegeze ibitekerezo byabo. maana wala hawataki tena kusikia kweli ya Mungu, waishi kwa kuifuata hiyo kweli, kandi ntibagishaka kumviriza ukuri kw'Imana kugira ngo bakuwemo. hao wanajaa makanisani abo buzuye mu mashengero ili wawe na uzima wa milele, bali wanamhitaji tu waitwe kwa jina lake, yani waitwe Wakristo tu. ntibariho ngo bagire ubugingo budashira ariko bariho ngo bitwa Abakristo gusa. Maana yani watu waitwe watu wa Yesu Kristo, bitwe abantu ba Yesu. hicho ndicho ambacho wanachohitaji, Ico nico bifuza ili waeleweke kwenye jamii ya watu, wasije kuonekana wachawi, kugira ngo batahure mu miryango y'abantu ntibaze kumenyekana ko ari abarozi maana hao washirikina cyane abantu b'urwango. wakinakuta wako kanisani ila ni wachawi, usanga bari mu ishengero ariko ari abarozi, hawamwamini Kristo, ntibizera umwami ni wachawi n'abarozi, ila wanataka tu waitwe Wakristo. ariko bagomba gusa ko bitwa Abakristo. Unakuta wengine ni washirikina, usanga
kusoma. Nukuvuga usanga abantu batagomba kuja ku murongo badatahurika niyo siguro y'iya majambo. Ndio tulisoma pale ndani ya Isaya. Nilija jambo twasomye muri Yesaya. Sema lakini tuitwe tu kwa jina lako. Ariko twitirirwe izina ryawe. Utuondolee aibu yetu. Uduteturure. Sasa kwamba ni hao Wakristo ambao wanaitwa Wakristo wako na tabia kama hizo ndani ya makanisa. Nukuvuga nabo bitwa Abakristo ariko bafise ingeso nk'izo mu mashengero. Maana wanataka waitwe kwa jina la Kristo tu. Bagomba ko bitirirwa izina rya Kristo gusa. Ili hilo jina liwafichie aibu yao. Kugira ngo iryo zina libafukire ibimaramare cyangwa guteterwa kwabo. Mambo mengine hakuna mengine ambao wanahitaji kwa Kristo. Na kindi kintu bifuza kuri Kristo. Wanataka waitwe kwa jina lake tu. Bagomba gusa ko bitirirwa izina ryiwe. Hakuna kitu kingine ambao wanamhitaji. Nta kindi kintu bamwifuza. Kama jinsi wale ambao tulivyosoma katika Isaya. Nuko baje twasome muri Yesaya. Walisema tutakula chakula chetu. Bavuze ngo tuzorya zacu. Na tutavaa nguo zetu. Kandi tuzokwambara impuzu zacu twebwe nyene. Maana wewe tuitwe kwa jina lako tu. Ariko twitirirwe izina ryawe gusa. Basi hiyo inatosha. Ivyo biramaze. Maana na hao watu ambao ndani ya makanisa ndio hao ambao hawataki chochote kingine kwa Kristo. Kandi abo bari mu mashengero nta kindi kintu bagomba kivuye kuri Kristo. Maana wanahitaji tu waitwe kwa jina lake. Bifuza gusa ko bitwitirwa izina ryiwe. Maana watakula chakula chao wenyewe. Bazokwirisha indya zabo bonyene. Watavaa nguo zao wenyewe. Bazokwiyandika impuzu zabo bonyene. Ila waitwe wa Kristo. Ariko bitwa Abakristo. Hao wanajanda na makanisa. Abo nibo buzuye mu mashengero. Maana wapo kila kanisa watu hao wapo. Abo bariho muri buri shengero bari. Na hapa kwetu wapo. Nahi wacu barimo. Na ikoste wanataka waitwe wa Kristo tu. Bagomba gusa ko bitwa Abakristo. Sasa ndio unabii ule ambao ulisema je watu hao. Rero ubwo buvugishwa nibwo bwavuze kuri abo bantu. Basi sasa je neno pia linamaanisha nini pale niliposema? None iryo jambo rivugiki hadiyo byavuze. Na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema. Iminsi imwe muri ico gihe abagore ndwi bazofata umugabo umwe bavuga tutakula chakula chetu. Tuzokurya ivyo kurya vyacu. Unaona make na kuvaa nguo zetu. No kwambara ivyambagwa vyacu. Hatutakusumbua chochote. Ntituzokugora ku gico cyacu cyose. Na unajua hiyo ni majukumu ya mwanaume. Murazi ko ico cyari gikorwa cy'umugabo. Lakini tuitwe tu kwa jina lako. Ariko twitirirwe izina ryawe. Hicho kitu tunahitaji kwako. Ico nico tugutegeye. Utuondolee aibu yetu. Uduteturure. Sasa inatafsiriwa vipi? None bisiguriki. Ni kivipi watakula chakula chao wenyewe na kuvaa nguo zao wenyewe? Ni gute bazorya indya birondereye n'impuzu birondereye? Maana yake nini? None wa Kristo. Kandi twabonye ko ishengero ari umugeni wa Kristo. Bwana Yesu ndiye anayehudumia kanisa lake. Umwami Yesu Kristo ni wakora ishengero ryiwe kwa mahitaji yote ya mwili na roho. Nukuvuga ku byifuzo byose by'umubiri n'ivy'imwema. Basi ikiwa kanisa ni mke wa Kristo, leo nimba ishengero ari umugeni wa Kristo na Kristo anakuwa mume wa kanisa hilo, kandi Kristo akaba umugabo w'iryo shengero, ina maana kwamba Kristo mume wa kanisa hilo, yeye ndiye atahudumia kanisa lake na ndio mke wake kwa mahitaji yake yote. Bisigura ko nimba Yesu Kristo ariwe umugabo w'ishengero, bisigura ko Yesu Kristo ategerezwa gukorera ishengero kuvyo yifuza byose. Ikiwa kanisa wa Kristo wanahitaji chakula, ni Yesu ndiye atahudumia. Niba Bakristo bakeneye irya, ni Yesu ataweza kuzidia. Ikiwa kanisa wa Kristo wanahitaji mavazi, ni Yesu ndiye atahudumia. Niba Bakristo bakeneye ivyambagwa, ni Yesu Kristo ataweza. Wao ndio wake mke wa Kristo. Kuko wao niwo umugeni wa Kristo. Na ndivyo Yesu alivyosema. Kandi niko
umugabo wanjye Yesu Kristo. Yesu alisema mwenyewe. Yesu yavuze aliambia kanisa lake. Yabwiye ishengero rye. Hapo ndani ya Mathayo sura ya 6. Aho muri Matayo igice cya 6. Mstari wa 30 hadi 32. Umurongo wa 30 gushika ku murongo wa 30. Yesu alisema hivi. Yesu yavuze ngo basi ikiwa Mungu huwavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho kutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika nyinyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ivyo biriho uyu munsi, ariko ejo bigatererwa mu ziko, mbega nizoshiriza kubambika mwebwe abo kwizera guke mwe? Nuko nimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwarira, ariko so wo mw'ijuru arazi ivyo vyose arazi ko ivyo vyose mubikena. Yesu anajua wajibu wake. Yesu arazi igikorwa ciwe, anajua kazi ambayo anayo kwa kuhudumia kanisa lake na ndio mke. Arazi igikorwa afisa ategerezwa gukorera ishengero ryiwe kandi ariwe mugeni. Sema kwamba yeye anajua, anatuambia na anatuliza kwamba tusisumbukwe na kitu chochote, kandi we arabizi, aratubwira ngo ntitukiganyire ku kintu cyacho cyose. Eti tule nini ngo tuzorya iki au tunywe nini cyane tuzonywa iki au tuvae nini cyane tuzokwambara iki. Hiyo ni kazi ya Kristo. Ico ni gikorwa cha Yesu Kristo, kama jinsi ni kazi ya mume kuhudumia mkewe, nuko ari gikorwa cy'umugabo gukorera umugore wiwe. Ndivyo mambo yalivyo, ko niko bimeze. Na kwa hiyo sasa, kubera ivyo rero Yesu kama bwana harusi, Yesu w'umukwe anamhudumiaje bibi harusi wake kwa kumlisha na kumpamba kiroho? None akorera gute umugeni wiwe mu kumwambika no kumugaburira mu buryo bw'impemu, wakati bado angali hapa duniani, mu gihe akiri hano mu isi? Hayo yote anayafanya, nivyo vyose arabikora. Sio kwamba Yesu anatupatia chakula, ni kuvuga ko Yesu aduhirya. Sio kwamba chakula cha kimwili Yesu ndiye anatupa, ni kuvuga ibyo z'umubiri Yesu ni waziduha, kwa sababu yeye ananyesha mvua hapa duniani, kuko wewe aguishimura hano mu isi, mimea inaota, ni kuvuga ibiterwa bikamera, make mavuno yanakomaa, umwimbu ugakomera, basi watu wanavuna, abantu bakimbura, basi watu wanakula dunia nzima, abantu bakarya isi yose ikarya, wema na wabaya wanapata chakula, abeza na babi baronka. na sisi wa Kristo tunapata chakula kutoka kwa Bwana, natwe wa Kristo tukaronka zivuye ku mwami wacu, maana tunapata mavazi kutoka kwa Bwana, ni kuvuga turonka ivyambarwa bivuye ku mwami wacu. Sio kwamba sasa hiyo ni chakula cha kimwili, ni kuvuga ivyo ni vyo kurya vy'uburyo bw'umubiri. Hivyo mambo yalivyo, ko niko bimeze. Sasa kuna chakula kingine cha kiroho anatupa. Leo hari ibindi vyo kurya by'uburyo bw'impemu, Baki anatuhudumia, adukorera na anatuvika kiroho, aratwambika mu buryo bw'impemu. Yeye anahudumia mambo yote, ni kuvuga wewe akorera ibikorwa byose, kwa sababu sisi, yeye ni mume wetu, kuko we ari umugabo wacu, anatushughulikia kwa mambo yote. ni kuvuga adukorera mu ibikorwa byose. Yeye kimwili anatulisha, wewe mu buryo bw'umubiri aratugaburira, yeye kimwili anatuvika wewe mu buryo bw'umubiri
mashengero. Basi ndio mambo yalivyo hivyo sasa. Kwa nini ibintu bimeze rero? Maana ya wanawake hawa isobanuro y'abagore makanisa n'amashengero au kanisa la Kristo cyangwa ishengero rya Kristo kusema huwa wao watakula chakula chao, kuvuga ngo bazorya indya zabo, hawataki chakula cha bwana wao, ngo ntibagomba ibyo kurya by'umugabo wabo. Kuna makanisa leo hari amashengero no munsi katika dunia hii, muri iyi si kwa kweli wanahitaji tu waitwe wa Kristo, vy'ukuri bagomba ko bitwa gusa ba Kristo, ila hawahitaji kula chakula cha Kristo, ariko batifuza kurya indya za Yesu Kristo, au hawataki kuvaa mavazi kutoka kwa Kristo, cyane batagomba kwambikwa impuzu na Yesu Kristo. Watajilisha wenyewe, bazokwigamira wenyewe, watajipika wenyewe, bazokwiyambika wenyewe, ila mradi tu waitwe wa Kristo, ariko gusa kimwe bitwa wa Kristo, baki watu wa Kristo, no kuvuga bitwa abantu ba Kristo. Basi tuone chakula cha aina gani, turabe iki ibyo kurya n'ibyo kurya kanisa lake linastahili kula kutoka kwa Kristo. Ishengero ritegerezwa rikwiye kurya bivuye kuri Yesu. Hilo kanisa ambalo tunamtegemea Yesu Kristo ndio wao. Ndio shengero ryizeye Yesu Kristo umwana wa Mungu. Sasa kwamba kisoma Ezekiel sura ya 3. Dusomye mu gitabo cha Ezekiel igice cha 3. Mstari wa kwanza hadi 3. Umurongo wa mbere gushika kuri 3. Basi tutatuone ni chakula gani hicho ambacho Kristo mume analisha kanisa mkewe. Tugomba kuraba nico kurya nyabaki umugabo agaburira umugeni wiwe. Basi Ezekiel 3 mstari wa kwanza hadi 3. Ezekiel igice cha 3 umurongo wa mbere gushika kuri 3. Basi tutatuone ni chakula gani sasa. Tugomba tuone nico kurya nyabaki. Basi nasema hivi, akaniambia mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Nuko arambarira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye kirye, urye uwo muzingo, uheze ugende ubarire inzu ya Isirayeli. Nuko nasamika akanwa angaburira uwo muzingo, arambarira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe, uvyuzuze uyu muzingo nguhaye. Nuko ndaburya mu kanwa usosera mu buki. Okay. Sasa huyu ni Ezekiel alikuwa anasema maneno haya. Huyu ni Ezekiel alikavuga majambo. Alipewa na Mungu gombo ili alile. Yahawe n'Imana umuzingo kugira ngo awurye. Sasa akachukua gombo hilo akalila. Atora uwo muzingo arawurya. Na ulipofika kinywani mwake, umaze gushika mu kanwa kiwe, ulikuwa tamu sana, waramusosera cyane, na kama utamu wa asali, wamusosera mu buryohe bw'ubuki. Gombo hilo ni kitabu. Uwo muzingo ni gitabo, ni kitabu cha neno la Mungu, ni gitabo cy'ijambo ry'Imana. Make akamwambia ule gombo hilo, aramubwira ati jya uwo muzingo. Make naye akala ile gombo, nawe ajya uwo muzingo, na akasikia utamu wake kabisa, yumva uburyohe bwawe, yuko hata asali. Ni kuvuga kurusha ubuki. Gombo hilo ni neno la Mungu, uwo muzingo ni jambo ry'Imana. Ni hili ambalo tuko tunasikia hivi sasa, ni tuliko turumva ubu rero. Hilo ndicho chakula cha bwana harusi analisha mkewe. Ibi nivyo vyo kurya umukwe agaburira umugeni wiwe. Chakula ni neno la Mungu, vyo kurya ni jambo ry'Imana, yaani mafundisho ya kweli, inyigisho z'ukuri.
jambo muri Bibiliya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Usisinzie. Yema asinziriye mu vyuke. Tule ngombo. Turye umuzingo. Na ni tamu. Kandi uraryoshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Okay. Neno ni ujumbe wa Mungu ambao unatumika na mwanadamu kwa ajili ya kumfundisha na kumuongoza mwanadamu kuishi maisha matakatifu. Ijambo n'ubutumwa bw'Imana bukorana n'umuntu kugira ngo umurongore abeho ubuzima butungana. Bake maisha matakatifu ya kumfuata Mungu. Ni ukuvuga ubuzima bugororotse bwo gukurikira Imana. Sambamba na kwamba neno la Mungu limehifadhiwa na mwanadamu kwa njia ya maandishi. Ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana umuntu aikeneye mu buryo bw'inyandiko. Kwamba neno la Mungu limehifadhiwa kwa njia ya maandiko ili liweze kutusaidia sisi kama Wakristo. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana ryateguwe mu buryo bw'inyandiko kugira ngo rishobore kudufasha kwego Bakristo. Sasa basi neno hili ndilo ambalo Mungu ametupa kama sehemu ya msingi au njia ya mwanadamu kutatua matatizo yake. Ni ukuvuga iri jambo Imana yariduhaye kugira ngo ribishimikiro ryo kumara ingorane zacu. Sasa kwamba neno la Mungu ndilo linalotusaidia sisi ili tuweze kupata majibu ya matatizo hapo. Ijambo ry'Imana niryo ridufasha kugira ngo dushobore kuronka inyishu y'ibibazo byacu. Basi na hili neno pia baada ya mwanadamu wa mwanzo kuasi, yani Adamu na Hawa, ndipo akamtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Ni ukuvuga umuntu wa mbere amaze gucumura ari Adamu na Eva, ni Imana yaciye irungika umwana wayo w'ikinege. Sababu wakati Adamu alifanya dhambi, ni ukuvuga umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, ahadi ya kumtuma mwanawe pekee Yesu Kristo ikatolewa pale pale hivi. Isezerano ryo kurungika umwana w'ikinege Yesu Kristo ryaciye riboneka aho nyine. Basi waliozaliwa wote kutoka kwa Adamu basi wakawa ni wenye dhambi wote. Ni ukuvuga abavutse bose bavuye kuri Adamu bace b'abanyabyaha bose. Maana walikuwa ni watu ambao wanastahili kuelekea motoni. Bale bantu bakwiye kuzoja mu muriro. Basi yeye Mungu aliahidi kwamba kutazaliwa yule ambaye atakayevunja kichwa cha nyoka. Imana yonyene ikisezerana ko hazovuka uzomena umutwe. Basi sio kwamba huyo ni Yesu Kristo. Huyo ni Yesu Kristo. Ili kuendelea kulitimiza neno lake kwa mwanadamu kwa njia ya agano jipya, akamtuma Yesu Kristo, na yeye ndiye neno la Mungu, kugira ngo ashishikare gushitsa isezerano yasezeraniye umwana w'umuntu. Acha arungika Yesu Kristo mwana w'ikinege, umwana w'Imana. Na ndio tunasoma ndani ya Yohana sura ya kwanza. Niho dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, mstari wa kwanza umurongo wa mbere hadi 3 gushika kuri 3. Nasema hivi, havuga ngo hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Sio kwamba chakula cha sisi wa Kristo kuishi kiroho ni neno la Mungu. Ni ukuvuga ibyo kurya bya twebwe Abakristo kugira ngo tube mu buryo bw'imwemu ni jambo ry'Imana. Sio kwamba na neno hilo amelituma na ndiye mwanaye. Kandi iryo jambo yararungitse n'iryo mwana wayo Yesu Kristo. Na neno kutoka ndani ya Kristo ndilo la kutusaidia sisi. Kandi jambo livuye muri Yesu Kristo ndilo lidufasha kuishi. Sisi kama Wakristo, wewe Wakristo wa kweli, Abakristo b'ukuri. Maana yake pasipo neno katika maisha ya mwanadamu hakuna chochote kitakachoweza kufanyika, na hilo neno ndilo
kuwapo tangu mwanzo, yani Yesu Kristo. Kandi hatari jambo mu mwana w'umuntu nta kintu na kimwe cyoshobora gukoreka, kandi iryo jambo niwe Yesu Kristo. Ndivyo mambo yalivyo. Uko niko bimeze. Ndiye Yesu Kristo. Niwe Yesu Kristo. Kristo hawezi kuishi maisha matakatifu bila neno la Mungu. Umukristo ntashobora kubaho ubuzima bugororotse atagira ijambo ry'Imana. Sio kwamba kusikia neno la Mungu, kumviriza ijambo ry'Imana na kulizingatia maishani mwako, no kurigumya mu bugingo bwawe, hiyo ndicho kitu ambacho kitaweza kukusaidia. Ico nico kintu gishobora kugufasha. Sasa kuna Wakristo ambao hawataki neno la Mungu. Leo hari Abakristo batagomba ijambo ry'Imana. Kuna maneno yao ambao wanataka. Hari amajambo yao bagomba. Hawataki hicho chakula cha Kristo. Ntibagomba ico cyo kurya cha Kristo. Yaani neno la Mungu. Ijambo ry'Imana. Wana maneno yao wengine ambao wanaunda wenyewe. Bafise amajambo yao wenyewe bitegurira. Hawataki kusoma Biblia. Ntibagomba gusoma Biblia. Na ndio neno la Kristo. Kandi niryo jambo rya Kristo. Na ndio neno litakalowasaidia maisha yao. Kandi niryo jambo lishobora kubafasha mu buzima. Hawataki neno la Kristo. Ntibagomba ijambo rya Kristo. Wanataka tu waitwe kwa jina lake. Bagomba guseko bitwa mu izina ryiwe. Kama unamwambia Kristo, tunataka tuitwe kwa jina lako. Nibuka mabwira Yesu Kristo bati tugomba twitire izina ryawe. Tutajirisha wenyewe. Ariko tuzokitabira twenyine. Maana wana maneno yao. Bafise yani majambo yao. Maana nakuta wana maneno yao wengine wanaambiwa, wanasema kwamba wameambiwa na Mungu. Hapana kusoma Biblia. Bafise yani majambo yao bavuga ngo babariwe n'Imana, atari gusoma Biblia bavuga ngo bayabariwe n'Imana. Biblia hawasomi tena. Biblia ndio kisoma kama. Wana mahali pengine wanatoa maneno yao. Bafise handi hantu bakura majambo yao. Maana unakuta watu hawataki kusoma Biblia, wanaenda kusikiliza maneno ya watu wale tu. Ukachusanga abantu ntibakigomba kumviriza Biblia, ngo barafise handi hantu baja kumviriza abantu. Maana ndio sababu unakuta mambo yamevunjika kabisa. Nico gituma usanga ibintu byamaze kononekana. Maana unakuta hata ile sura ya kanisa la kweli hauioni. Nukuvuga ucusanga na yashusho y'ishengero utayibona. Ila neno la Mungu. Ariko ijambo ry'Imana. Biblia hii ambayo tunasoma. Biblia iyi turiko turasoma. Hilo neno la Mungu linakusaidia kiroho. Iri nico jambo ry'Imana ridufasha mambo mengi. Kuna neno lingine kutoka sehemu nyingine la kusaidia watu kiroho au Wakristo kiroho isipokuwa nta rindi jambo rivuye ahandi hantu rishobora gufasha abantu mu buryo bw'impemu atari muri huu ndio unabii. Ubu nibwo buvugisha ambao Mungu ametoa. Imana yavuze. Hao ambao wanajifanya wanabii na kuita manabii mengine, hiyo haiwezi kutusaidia chochote. Abo bandi bigira bavugishwa no kuzana ubundi buvugishwa, ibyo ntibishobora kudufasha ikintu na kimwe. Sababu hayo maneno yao. Ayo n'amajambo yabo gusa. Maana wanataka waitwe wa Kristo ila hawataki neno la Kristo. Bagomba kwitwa Bakristo ariko ntibagomba ijambo rya Kristo. Neno la Kristo ndio linatusaidia. Ijambo rya Kristo ndio lidufasha. Tunaposoma Zaburi 119. Reka dusome Zaburi 119. Mstari wa 103. Umurongo wa 103. Maana mwandishi wa Zaburi anaonyesha utamu na faida ya hili neno ambalo tunalisoma. Nukuvuga umwanditsi wa Zaburi yerekana uburyohe bw'ijambo turiko turasoma. Maana Zaburi 119. Zaburi 119. Mstari wa 103. Umurongo wa 103. Sasa mausia yako ni matamu sana kwangu kupita asali kinywani mwangu. Ewe kuntu amajambo yawe angengera mu magage, arusha ubuki gusosa mu kanwa kanje. Na yule ambaye tulisoma aliambiwa ale gombo. Yule uje twasomye yabwiwe ngo arye umuzingo. Basi alikula gombo hilo. Nukuvuga yari uwo muzingo. Na kinywani mwake gombo hilo likawa tamu sana. Kandi mu kanwa kiwe uwo muzingo uramuryohera cyane. Kuliko asali. Kurusha ubuki. Na huyu anasema hivi. Noneho yavuze ngo mausia yako ni matamu sana kwangu. Amajambo yawe arangengera cyane mu magage. Kupita asali kinywani mwangu. Nukuvuga arushuki asosa kurusha. Mausia hayo ni watu. Ni hali neno la Mungu. None iyo nayahe naya majambo y'Imana. Hicho chakula ambacho Kristo anamhudumia mkewe kanisa. Nukuvuga ibi nivyo byo kurya umugabo
mishengero. Wale ambao wanaitaka kuitwa Wakristo hawataki neno hili. Bajya bagomba kwitwa Abakristo batagomba ijambo. Wanamwambia Kristo ili tutakula chakula chetu. Waambie Yesu Kristo uku ngo tuzorya indya zacu. Yaani hawataki chakula cha Kristo. Umva ntibagomba indya za Kristo. Maana wanataka wakule chakula chao. Bagomba barya indya zabo. Wana maneno yao mengine. Bafise amajambo yabo yabo. Maneno yao mengine ya kuwafariji jinsi wanavyotaka wenyewe. Bafise amajambo yabo yandi abaremesha uko bashaka wenyewe. Wake yanao lingana na mahitaji yao. Ajanye n'ivyifuzo vyabo. Hawataki neno la Kristo. Ntibagomba ijambo rya Kristo. Ila wanataka Kristo tu waitwe kwa jina la Kristo. Ariko bagomba bitirirwe izina rya Kristo. Na neno la Mungu ndilo tamu. Ijambo ry'Imana niryo ryoshe. Wakati wowote umwanya wari wose ambao utakuwa tunasoma neno la Mungu, igihe uzoba turasoma ijambo ry'Imana, unasikia halikujiri tamu, ukumva yuko ritariko rirakuryohera, hausikii unalipenda, ntiwumve ko rikunze, umenye ko wewe. Wakati tunasikia neno la Mungu kama hivi, ariko igihe turiko turumva ijambo ry'Imana nk'ibi, wakati tunasikia neno kama hivi, igihe turiko turumva ijambo ry'Imana nk'ibi, hausikii neno la Mungu linakuvutia na kutia utamu, ukamutimva ko ijambo ry'Imana rigukwega ariko rirakuryohera, umenye ko urwaye. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Kwa sababu Mkristo wa kweli, kuko Mkristo ukuri wake anafurahishwa na kusaidiwa na chakula cha neno la Mungu. Anezererwa no guhumurizwa n'ijambo ryo mw'ijambo n'irya ryo mw'ijambo. Yesu mwenyewe alisema. Yesu mwenyewe ndani ya Mathayo 4:4. Mu butumwa bwiza bwa Mathayo 4:4. Yesu alisema mwenyewe. Yesu yavuze wenyewe. Akasema hivi. Avuga ngo naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Aramwishyura ati, vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ingawa Yesu anatupatia chakula. Naho Yesu aduha ivyo kurya by'umubiri, ila anasema si hicho tu cha kutusaidia kiroho. Ariko avuga ko ivyo atari byo gusa bishobora kudufasha mu mwili. Sababu chakula hicho tunachokula kitakusaidia mwili. Ivyo vyo kurya turya nivyo gufasha umubiri. Ila sasa mtu hataishi kwa hilo tu. Ariko umuntu ntazobeshwaho n'ivyo gusa, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ariko azobeshwaho n'ijambo ryari rivuye mu kanwa k'Imana. Na neno hilo litokalo katika kinywa cha Mungu ni dawa. Hili yani Biblia. Hili none ijambo rivuye mu kanwa k'Imana ni ikahe? Ni Biblia niryo ryavuye mu kanwa k'Imana. Hili ambacho tunasikia hivi sasa. Ni turiko turumva ubu. Ulipokea neno hilo. Uryakira iryo jambo. Hilo ndilo litakalo kusaidia. Iryo niryo rizogufasha. Roho na umuhemu ile milele. Ni ibihe bidashira. Yesu alisema hivyo. Yesu yavuze ko mtu haishi kwa mkate tu. Umuntu nakwiye kubeshwaho n'umutima gusa. Mtu haishi kwa chakula tu. Umuntu nakwiye kubeshwaho n'indya gusa. Make ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ariko akwiye kubeshwaho n'ijambo rivuye mu kinywa. Tushughulike kwa kutafuta chakula cha mwili. Nivyo tugerageze kurondera ibya by'umubiri. Tushughulikie maisha yetu na maisha ya familia yetu. Kugira ngo turonderere ubuzima bwacu n'ubuzima bw'umuryango wacu. Ila tuwe na muda wa kutafuta neno la Mungu lakini kutusaidia kiroho. Ariko tugire n'umwanya wo kurondera ijambo ry'Imana bidufasha mu buryo bw'imbere. Sasa kwa hiyo kuna Wakristo ambao wanashughulika na mambo ya mwili tu, hawataki neno la Mungu. Kubera ivyo rero usanga hari Abakristo gusa bariko bariruka n'ivy'umubiri gusa batagomba ivy'Imana. Basi hata Paulo aliandikia Wakolosai akasema. Na Paulo yarandikiye Abikolosai sura ya 3 mstari wa 16. Igice cha 3:16. Anaambia huyo mke wa Kristo. Abwirwa mugeni wa Kristo. Yaani kanisa. Ishengero. Ambalo linaundwa na Wakristo. Ligizwe na Wakristo. Yaani mimi na wewe na wengine wote. Jewe nawe n'abandi bose. Na akasema hivi. Avuga. Wakolosai 3:16. Ichete Paulo yaandikiye Abikolosai igice cha 3:16. Anasema hivi. Avuga. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku
mioyoni mwenu. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo z'amatazirano y'ivyampemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Paulo anaambia Wakristo, Paulo abwira Abakristo, wale Wakristo wa kweli, Abakristo bukuri, ili wapate kuishi maisha matakatifu, kugira ngo bashobore kubaho mu buryo bugororotse. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, katika hekima yote, riri mu bwenge bwose. Wewe kama Mkristo, wewe Umukristo, tamani kujaza neno la Mungu ndani yako. Ifuze kuzuza ijambo ry'Imana muri wewe. Wengi wanatamani kujaza tumbo zao chakula cha kimwili tu. Abantu benshi bifuza guhaza inda zabo ivyo kurya vy'umubiri gusa. Yeye kila chakula basi naishi. We ahejeje kurya ibiharage n'ibindi birareka. Kama unavyo ule si mbaya. Bifise bijye si bibi. Ila ujue kwamba ariko umenye ko jaza na moyo wako, tusijaze tumbo tu. Uzuza umutima wawe, ntiwuzuze umubiri gusa. Bali usijaze tumbo tu, jaza na moyo wako. Ntiwuzuze gusa, uzuza n'impemu. Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Kuko Biblia ivuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose. Majia gani? Mu buryo nyabaki. Majia kufundishana, mu buryo bwo kwigishanya, kuonyana, guhanurana, mazaburi, zaburi na kwa nyimbo, ni mu ndirimbo. Hata kwa nyimbo za waimbaji wanapotuimbia humo ndani neno la Mungu lijae kwa njia hiyo, wanatuimbia na lijae kwa njia ya kufunzwa, na lijae kwa njia ya kuimba zaburi, lijae ndani yetu kwa njia hizo. Nukuvuga ni mu ndirimbo baririmbyi baturirimbira harimo ijambo ry'Imana, rero yuzura mu buryo bwo kuririmba, yuzura muri zaburi, yuzura mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ndio sababu wakati waimbaji wanaimba, nico gituma iyo baririmbyi bariko baririmba, sikilize, twumvirize ndio la Mungu linatoka ndani